Bamwe mu bimukira bari mu Bwongereza baravuga ko kwemera koherezwa mu Rwanda bapfira muri icyo gihugu cy'i Burayi ngo mu Rwanda nta bwisanzure buhari nk'uko babivuga. Hari abafite ubwoba ko bazoherezwa mu Rwanda ku ngufu nyuma y'aho u Rwanda n'Ubwongereza bisinye amasezerano yo kubohereza i Kigali ku itariki ya 14 Mata 2022. Ni amasezerano y'imyaka 5 aho abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko bazajya boherezwa mu Rwanda akaba ariho batuzwa. Jamal ukomoka muri Eritrea yagize ati nibanyohereza mu Rwanda sinzajyayo, nzagwa hano nziyahura. Ati uzi umubare w'ibirometero nakoze ngo ngere hano ni gomwe byinshi cyane, mbabarira mu butayu. Ati ngera ahangaha, ati benshi bapfiriye mu nyanja, navuye mu gihugu cyanjye sinasubira muri Afurika nk'uko yabigarutseho. Undi mugabo muri Eritrea we yagize ati nta muntu uzi Afurika kurusha Abanyafurika, nta burenganzira buhaba. U Rwanda ni nka Eritrea, ntirwubahiriza uburenganzira bwa muntu, hano ni Burayi urisanzura. Ikinyamakuru The Guardian dukesha inkuru kiravuga ko abantu 22 bagize itsinda ry'abimukira bose bagitangarije ko aho koherezwa mu Rwanda bakwiyambura ubuzima. Umugabo ufite inkomoko muri Sudani yagize ati 100% abantu bazica ubwabo. Ati bamwe bazajya kwiyahurira mu misozi, abandi muri gari ya moshi, ati mu nyanja n'ahandi. Iki ni ikibazo cyo kutubaha uburenganzira bwa muntu kitari umwihariko w'u Rwanda. Umukurde wo muri Iraq we yagize ati sinzi aho u Rwanda ruherereye, gusa icyo nzi nuko ari ahantu habi. Iri joro ati naraye ntasinziriye ntekereza ikigiye kumbaho, ntituzi umuco wo mu Rwanda, ati utandukanye n'uwo tuzi. Benshi mu bagize itsinda ry'abimukira bashya bavuga ko abakomoka muri Afurika aribo bazoherezwa mu Rwanda, abakomoka ku yindi migabane bo bazi ko bitazabageraho. Umwe yagize ati nge nkomoka muri Irani, guverinoma nimbwira ko itazatwoherezayo, Abanya-Eritrea n'Abanya-Sudani bavuze ko ari Abanyafurika gusa bazoherezwayo. Benshi muri aba bimukira bavuga ko u Rwanda rwemeye kwakira abimukira ku mpamvu z'ubukungu. Umwe yagize ati ni ukubera amafaranga. Ati u Rwanda ni igihugu gito, igihugu gikennye, ati bakeneye amafaranga y'Ubwongereza, nta yindi mpamvu bigeze babyemera. Tariki ya 14 Mata 2022 i Kigali habereye umuhango wo gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'abinjira n'abasohoka n'iterambere hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda. Nyuma y'icyo gikorwa abahagarariye impande zombi baganirije abanyamakuru ku ishingiro ry'ubwo bufatanye n'ibibazo bigamije gukemura bituma bushyirwamo ingufu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Bwongereza Priti Sushil Patel yavuze ko hari abimukira benshi cyane bagera mu Bwongereza bahagejejwe n'amatsinda y'abagizi ba nabi. Ati hari abatagera mu Bwongereza cyangwa se mu kindi gihugu cy'i Burayi ahubwo bakarohama, ati mu nyanja Mediterane, abandi bagahohoterwa, ati mu bindi bihugu banyuramo. Yavuze ko u Rwanda rwemejwe nk'igihugu cyakira abimukira bitewe no kuba ruzwiho kwakira neza impunzi n'abimukira, aho rucumbikiye impunzi zisaga 130,000. Abo biganjemo abakomoka muri Repubulika ya Congo ndetse no mu Burundi, ariko muri 2019 rwatangiye kwakira abandi baturuka muri Libya. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ndetse na Minisitiri Patel bahuriza ku kuvuga ko u Rwanda ari igihugu gifite icyizere mu kwita kuri aba bimukira neza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta avuga ko kuba Abanyarwanda bafite amateka y'ubuhunzi nabyo biri mu byatumye bemera kwakira aba bimukira. Kuva mwaka w'1959 Abanyarwanda bagiye bahungira mu bihugu by'abaturanyi kubera imiyoborere mibi y'ivanguramoko yagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubuyobozi bw'u Rwanda buvuga ko kwakira abimukira ari icyemezo bwafashe mu rwego rwo gufasha mu gukemura ibibazo abimukira bahura nabyo ku isi. Abazaza mu Rwanda ntibazajya mu nkambi kuko atari impunzi, ahubwo bazatuzwa hamwe n'abandi baturage, ndetse abashaka ubwenegihugu babusabe babe banabuhabwa. Mu gihe abaganira The Guardian bavuga ko bashobora kuzanwa mu Rwanda ku gahato, u Rwanda ruvuga ko ntawe ruzategeka kuza, ngo bizashingira ku bushake. Gusa ku ruhande rw'Ubwongereza ikinyamakuru Daily Mail kivuga ko ubuyobozi bwatangaje ko igisirikare aricyo kizajya gifata abinjira mu gihugu batabyemerewe n'amategeko. Aba ngo bazajya bahita baherekezwa n'abasirikare ku kibuga cy'indege, baburiza indege ibazana i Kigali, ariho baza gukomereza ubuzima bwabo. Ababimukira mu Rwanda bazatungwa n'amafaranga azatangwa na leta y'Ubwongereza.
nyuma y'imyaka igera kuri 5 uzashaka kuba umwimukira cyangwa se impunzi azahitamo. U Rwanda ruvuga ko rudakora ubucuruzi bw'abimukira kuko uyu mwanzuro rujya kuwufata ngo byari ugutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'abimukira aho kubacuruza. Amafaranga azatangwa n'Ubwongereza azafasha no mu kubaka amashuri, amavuriro, udukiriro, ibikorwa remezo bitazateza imbere abimukira gusa ahubwo n'abanyarwanda muri rusange. Iyi mikoranire y'Ubwongereza n'u Rwanda yamaganwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR ivuga ko itubaha uburenganzira bw'abimukira. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yatangaje ko nta gisibya abimukira ba mbere bazoherezwa mu Rwanda mu byumweru 6 biri imbere. Bazahabwa tike y'indege yo kugenda gusa, bivuze ko bidateganyijwe ko basubira mu Bwongereza, aho abagera mu 10,000 bazoherezwa i Kigali. Igahunda igitangazwa hari Abongereza bashyigikiye, ariko hari n'abandi biraye mu mihanda bayamagana bavuga ko ari igikorwa cy'ubugome Ubwongereza bugiye gukora. Imiryango 160 yo mu Bwongereza irimo Liberty, Stonewall, Greenpeace yasinye urwandiko ruhuriweho petition rusaba Minisitiri w'Intebe guhagarika iyi gahunda. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Amnesty International mu itangazo ryawo wavuze ko iki gikorwa cy'Ubwongereza kirimo kubura ubumuntu. Bavuze ko bitumvikana ukuntu umuntu yaguhungiraho ahunze intambara ndetse n'imivurungano mu gihugu cye ngo umwohereze mu kindi gihugu atihitiyemo. Amnesty International ivuga ko niba Ubwongereza buhangayikishijwe n'abagizi ba nabi bazana abimukira bwakwita kuri abo bagizi ba nabi aho guhohotera abimukira. Hari abandi bagaragaje ko iyi gahunda ihenze kuko ngo buri mwimukira azatangwaho amapaundi ari hagati y'20 na 30 ahwanye n'amanyarwanda miliyoni 26 cyangwa se 40. Boris Johnson yavuze ko azi neza ko iyi gahunda izatuma guverinoma y'Ubwongereza ijyanwa mu nkiko, ariko ngo ntacyo bitwaye kuko yubahirije amategeko. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Patel Priti avuga ko Ubwongereza niburegwa uzatsinda, ngo nibisanzwe ko abanyepolitiki batavuga rumwe na leta banenga buri kimwe cya leta ikoze. Umuyobozi w'umuryango utabara imbabare Red Cross yatangaje ko bihangayikishije kuba Ubwongereza bugiye kohereza mu Rwanda bimukira bahungabanye. Ikinyamakuru Daily Mail cyanditse ko abimukira bakigezwa mu Rwanda bazacumbikirwa muri hotel cyangwa se muri Hope House i Nyabugogo, ngo hasanzwe hakira abakerarugendo. N'ahantu hashobora kwakira abantu 100 bari mu byumba 50, babiri basangiye ubwogero ndetse n'ubwiherero nk'uko bigarukwaho. Usanga hari gahunda yo kwagura iyi nyubako ikagira ibyumba nibura 150 ku buryo ibasha kwakira abantu 300. Bitegajwe ko bazajya bahabwa amafunguro 3 ku munsi, aho bazajya barira ahantu ha rusange hari ibikoni byo gutekerwamo, ibiryo byihariye ku bafite uburwayi. Ibiganiro byo kohereza abimukira i Kigali hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza byamaze amezi 9. Gahunda Ubwongereza bwizera ko izafasha mu kugabanya abimukira baza muri kiriya gihugu kuko bazaba bazi ko nibanahagera batahaguma. Umwaka ushize Ubwongereza bwakiriye abimukira 28,000 binjiye muri kiriya gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Amerika makuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera muri Uganda. Hibuye ry'umushinge ryo kubaka isoko ry'akarere ka Afrika y'ubuseruko ryari rishinzwe imutukura ni ku mupaka uhuza ibihugu vya Uganda na Tanzania. Iri soko rigamije korohereza abacuruzi muri ivyo bihugu, bikaba bitegekanije ko imirimo yo kubaka izotwara imyaka 2. Ibindi turabibaza mugenzi wacu Ignatius Bahizi ari Kampala muri Uganda. Bakoma amashina abaturage bo mu mujyi wa Mutukura bishimiye itangizwa ry'iyubaka ry'iri soko ubwo minisitiri yaramaze gushinga ibuye ry'ifatizo. Aba baturage bavuga ko iri soko rirangiye rizazamura iby'ubutunzi byabo. Minisitiri wa Uganda ushinzwe ubufatanye bwa Afurika y'Uburasirazuba Rebecca Kadaga yavuze ko iri soko rihuye n'ibyifuzo by'abaturage kandi rizafasha kwihutisha ukwishyira hamwe kw'abaturage bo mu karere binyuze mu bucuruzi. Minisitiri yakomeje anasobanura ibyiza iri soko rizungukira akarere. Ati urugendo kuva muri ibihugu byacu bidakora ku nyanja y'Ubuhinde ni rurerure cyane. Iri soko rigiye kuba ihuriro ry'abacuruzi bose bo mu karere, aho kuja Dar es Salaam cyangwa Mombasa uvuye Burundi, u Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa n'amajepfo ya Tanzania ndetse no mu bice bitandukanye bya Uganda. Abacuruzi bazaje basanga ibicuruzwa
ibicuruzwa byabo byose hano. Iri soko rimaze kurangira, ibyo abacuruzi bashaka byose bizaba. Abayobozi muri Uganda bavuga ko iri soko rigiye kubakwa kuri hegiteri zirenga 500 kandi ngo nirizarangira rizaba ari ryo soko rinini kuruta andi yose muri Afurika y'Uburasirazuba. Ati rizaba rigizwe n'ibikoresho byinshi byo korosha ubucuruzi no kuzana ibicuruzwa byinshi muri Afurika y'Uburasirazuba no kubyohereza hanze yayo, nk'uko Minisitiri wa Uganda ushinzwe iby'ubucuruzi Harriet Ntabazi abisobanura. So we are going to put a facility of more than $700 million US dollars. And this facility will tugiye gushyiraho ikigo gifite agaciro ka miliyoni zirenga 700 z'amadolari y'amanyamerika. Ni isoko rizaba rigizwe n'ibintu byinshi nk'amaduka 50,000, ibicuruzwa bitandukanye, ububiko bwabyo, ikibuga cy'indege, imihanda igezweho n'ivuriro rinini cyane. Ibi bizaba ari mu rwego rwo korohereza abacuruzi bo mu karere kose. We shall have as many things as possible to make sure that the trade across the region moves very well. Uyu mupaka uhuza Uganda na Tanzania w'umutukura uri hafi birometero 250 uvuye i Kampala ku murwa mukuru wa Uganda, n'ibindi birometero hafi 1500 uvuye i Dar es Salaam muri Tanzania, kandi wegereye i Kigali mu Rwanda na Bujumbura i Burundi. Ibihugu byinshi byo mu karere nka Uganda, u Rwanda, u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifunze ku nyanja. Ibi bivuze ko bibona ibicuruzwa byabo biturutse kure cyane binyuze ku byambu bya Mombasa na Dar es Salaam. Nihubakwa ikibuga cy'indege aha imutukura nk'uko byatangajwe, bizaba bivuze ko abacuruzi baturuka muri ibyo bihugu bazaba batagikora ingendo ndende cyane kugira ngo babone ibicuruzwa byabo batumiza mu mahanga. Abacuruzi bahimutukura bagaragaje umunezero ko iri soko riramutse ryubatse nk'uko biteganijwe rizazamura iby'ubucuruzi kandi kazatanga akazi kuri benshi, rikazanorohereza abacuruzi bakunze kuja gufata ibicuruzwa byabo i Dar es Salaam. Ariko banagaragaje impungenge niba koko rwiyemezamirimo azarangiza akazi mu gihe cyakagenewe cy'imyaka 2. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Rwego CNC rujeje gucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi rugabisha amaradiyo n'ibinyamakuru rwagiriza gukwiragiza ico rwita ibihuha, inkuru zica ivutu n'izivuga nabi Uburundi. Mu nama urwo rwego rwagiranye ku munsi wa gatanu n'abatwara amaradiyo n'ibinyamakuru mu Burundi, rwaragize n'ico ruvuga kuho rugejeje kwiga idosiye ya radiyo Ijwi ry'Amerika kugira ngo isubire gusamirana muri ico gihugu nk'uko vyahoze. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru. Urwego rwa leta CNC rucungera ingene ibimenyesha makuru n'amaradiyo bikora ruragabisha abamenyesha makuru gwita ko bacafuza igihugu. Ku bwa CNC abona bandika canke abavuga ibitagenda neza gusa. Umukuru w'urwego CNC yabibwiye abatwara amaradiyo n'ibimenyesha makuru bikorera mu gihugu mu nama yo kubakebura no kubagabisha yabagirishije kuri uyu wa gatanu. Vestine Nahimana yifuza ko ari kumwe n'abatwara amaradiyo n'ibimenyesha makuru bafata intumbero imwe kuri ubwo rugamba. Turabire hamwe ibibazo byoba bibuhanze umwuga wo kumenyesha amakuru, mbese nyene tuganirire hamwe icyo twokora kugira ngo ibibazo nkumbure bituma umwuga udatera imbere cyane kize mu nzira. Twishirireho icyo umuntu yokwita urupapuro rw'inzira rivanye n'ibizoba byavuye mu biganiro. Urwego CNC rwaboneyeho akaryo ko gutangaza ko ibiganiro kugira ngo iradiyo y'Abanyamerika Ijwi ry'Amerika yugurugwe bigeze kure inyuma y'imyaka hafi 4 yugawe. Iradiyo BBC yaravuye ku bihano kubera ko habayeho ibiganiro bitari bike. Iradiyo VOA nayo izova ku bihano